Tigana na mangana siasa mwanchu muligereria bono nigongo kuira goika ase biribo bechigosori abo ase kiminano kia National Super League NSL yakoreka segeti kiechigosori kia Awendo Green Stadium abo ase timu ya Shabana FC banyarko bako gosoria ne timu ya Gusii FC ase bagenda makali yegoria yemo ayomo na yanda mange koro ase biribo bechigosori tumerane na captain 001 Ndemo Steven. Aigana segeti kia Awendo Green Stadium ase entunda ya kana yokombena na kwa Gusii derby Shabana FC versus Gusii FC era nyaro korekana aiga segeti ke sera bene second leg ye season yaye abwa ase entunde ntanga ni Shabana FC anyara ko bwego ria ya maserige na ria sagero aiga segeti kia Awendo Green Stadium. Kitage Cameron gonya na isano chintanga ni Shabana FC ni gwatwara obura yobu ya senko yeyo eyere rero gotwara amabaga mange konyonsie goli eyere rero gotwara goli gwetera Frank Ouya kitage kanke igogo ikomo timokomo kegwe gosori yeyo Ensemo ya kabira mangani gaonchureria Shabana FC enga Gusii FC yanyore gori okorengana ni amachivu ya gosori yeyo wetera Joshua Ratemo korera gosori yuko era makali tuachaka tolenzake lakini rende second half tuakora hesabu yamo tuachange formation yani arako work to dominate the game fully. I think a point itu anyaro we deserved it and maybe we deserved more than that. Kanganto anyaro point isa tesengencho we've dominated the whole of second half with a lot of chances created lakini sasa hatuku convert chances mingi lakini tunashukuru tumepata hiyo moja. Wacheze na Gusii FC versus Shabana. Wanyo redo ya 1-1. Bone to batingere swara asini ni to bagole but next season let me promise you, jina langu naitwa Justin Kantala, chairman fans Gusii FC. Tutawamaliza Shabana kama hawatapanda juu, watu wache league. Kevin Momanyo Shabana FC nerana bwataya yogoteba. Emupira mbio renge first half. Tuanyo chances. Nturu tuku utilize hizo chances first half. Ono labatu waka first half ya shape yetu mbio tuarenge lakini ikifika mnaika second half kwa nini ntwa shape yetu nja sirasi nini kare mchezaji wa mnara soko umia te bado mipira ni mengere game after game to waka mune final jengo za fans vacha sababu aso toche tokonya ne paka tokore erige mbakere inde shuanga ne tange ne point injiri yale njengo baingira ni bandere wote ndugwate hope magiga yechitaeka emerongo kianda konyara kwa era igase getikia Awendo Green Stadium ya osole ya erere makari gatie timu ya Gusii FC na Shabana FC ase batero nambanyare gweto mana kwene kibuna ase season ya gocha chitimu echikorwa sorongo rwa Gusii nchigenderere gokora buya imechi ligi chiranyare koba kulipotire taseni kia Ndizi TV korwa igase getikia Awendo Green Stadium eliataliane Ndemo Steven.